Dadewethu akuzinikeze nje okuyi-1 minute ulalele lento le engizoyikhuluma la. I know ukuthi abanye lisazongishawuda lizongithuka vele. Kodwa asike nisihloniphe into abayibiza ngemali. Imali. Abanye bethu namhlanje nje ngikhuluma abanye bethu silezifo ezingasalapheki because of imali. Abanye bethu asikho emhlabeni because of wangeniswa imali. Imali ayilunganga. Imali imbi. Ma uthanda umuntu, mthande ngenhliziyo, ungangeniswa imali. Ababeli lezifo nje ezingasalapheki. Selikhala njalo selidinga usizo ngoba imali, wahanjiswa imali. Lihloniphe balethi imali. Awuyihloniphe le yamali le yambi ifanekisweni. Awuyihloniphe. Noma ukuliphi ilizwe noma ukuliphi ilizwe, imali nje akuyihloniphe ngoba imali imoshile, imali sisibulalela usisibetha abaningi sisimo. Nami nje ngiyasifaka phakathi, imali mayihlonitshwe. Lento ayithiwa iyathenga le ngoba imoshile. Ngizwile, ngiyazi abanye lizothethisa kodwa liqiniso nje liphelele. Ma umuntu umthanda ungeni ngemali. Abanye benze ningazenza isikhuluma kakhulu.